朋友。俄俄战争已经战超过400多天了，又搁传出讲有一个新闻记者不幸过往，是一个法新社的记者索尔丁。伊昨伫乌克兰东部巴赫姆特附近的采访，被火箭炮弹到。伊今年才32岁尔。另外，美国国防部昨晚宣布讲，要搁再提供乌克兰370亿大票的军事援助。不幸顺一个发生社记者索尔丁，初到下晡4点左右，伫俄东的巴赫姆特附近，互俄军火箭炮攻击，当场死亡，享年32岁。发生社其他4个成员拢无受伤，包含发生社官方甲法国总统马克龙甲美国白宫拢发推文表示哀悼。另外，巴赫姆特的战局继续伫当地作战的俄国佣兵组织瓦格纳兵团。团长普里戈金初到继续要求莫斯科赶紧补给所需要弹药。Будет боеприпасов, то мы уйдем с позиций и зададим вопрос все-таки, кто родине изменяет. Видимо, тот, кто подписывал. 相对俄军伫前线弹药补给出现问题，美国国防部初到时宣布，会个军援乌克兰12亿美金，核心台票将近370亿。这摆援助会包含各种的防空弹药、无人机、大炮等各种的武器。这是俄乌战争了后，美方对乌克兰进行的第38摆军援，总金额已经赴1.13兆的新台票。Дякую президенту Байдену, Конгресу, обом партіям та кожній американській родині за незмінну підтримку і за американську силу, яка додає нам міцності. 5月初9原本是乌克兰甲俄国纪念之前打败德国纳粹胜利日，不过为显示俄国侵略，就甲纳粹同款。泽伦斯基已经通知国会将胜利日提前到5月初8。5月初9是定做欧洲日。欧盟主席冯德莱恩初9也个访问基辅。俄国总统普廷初9伫莫斯科红场发表胜利日演讲，批评西方国家散布恐吓症，对俄国发起真正战争。乌克兰是沦为西方政权的前夕。Именно в этом причина катастрофы, которую переживает сейчас украинский народ. Он стал заложником государственного переворота и сложившегося на его базе преступного режима его западных хозяев. 虽然普廷演讲当中，俄罗参战的俄军拢是英雄，也夸口最后会摕到胜利。不过今年红场阅兵阵容当中，无看到以前盛大现代战车的身影，也透露俄军伫乌克兰战场顶悬损失是真惨重。公司新闻警员庆朋友。